Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imanto na aya mapamagusekar kanu saging ka iya oras tanu naging ka iya tigo basa Araba adabul muslim wa huquqihi. Mananian na so adab o Muslim na gusto mga kabenarian. Wa min hadhihi al-adab wal huquq ma yali. Awalan an yusallima alayhi idha laqiyahu qabla an yukallimahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagsagir ka iya mga adat o Muslim sa Islam na gusto mga kabnar na paganayron na sukasalama o Muslim si iko pagarinya na Muslim amay kami balakian ko una ang panudan niya nung kimbitiarain. Ay manan yan na sila maniyan sa unaan uda siram pan makambitiara. Ayay paguna nagiutu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauka paro na yusafihuhu ay manana kumusnian. Na betadanan ada bana no Muslim igiraa miya balak yan so pagarya iyan na Muslim. Lagi demam bubay sa iko pagarya iyan na bubay. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialoy niya na tigin na wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Batiang kaso salam sangkuta wa katawan ka na gusi ko tawading ka katawan. Ayaman niyan na melagi du katawan ka antawa ka di na salam nakas kaniya ni gira miya katuna kanu. Oh ya, katawan ka na gitu na Muslim. Annal malaikata ta'jibu binal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu alaihi. Matana sa mga malaikat na pumumesa si iku Muslim amay kasiyag daniyan so Muslim na daniyan din salama. So ayam ya kapia-pia na masalam ka agim ko to tunay ni na pagaring ka. Ikadua sa agyan ka iya adab o Muslim na agyan ka iya tigin na ayusammitahu idha atisa bi ayyakula lahu idha hamidallaha ta'ala yarhamukallah wa yaruddu al-atisu alayhi qailan yaghfirullahu li walak aw yahdikumullahu wa yusliha balakum. Pagsaging ko tuwa adab o Muslim na amay kami akambaan sa pagarin niya na Muslim nagupitero ang ko tuwa mi akambaan. So alhamdulillah na aya maana niya nakabenarian reka ama kaubayro na tiruon naka so yarhamukumullah yarhamukallah ikalimuka wallah. Nagimang buong utami akambaan natiroon niya na yaghfirullahu li walak rilaan ka wallah rilaan wallah sa kanaguska udi na ayat tiroon niyan na turuong ka no Allah nagupakapian niyan subetadiyo. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan. Amay ka miyakambaan suisar kano na teruaw pagarinian
ayarhamukallah. Na amay kapitero yan aging kuto ayarhamukallah. Na teruang kau teruan yanon ayahdikumullah wa yuslih balakum. Turuong kanu Allah nagu pakapian yan subetadiu. Nah gitu ya mana niyan na pod sagim kutua adab o aya makna niyan na ato na ini na muslim. Penerapan saging kutua adab muslim na alla yamassahu bisu'in wa yanalu bimakruhin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muslimin 'alal muslimi haramun damahu wa malahu wa 'irdahu. Saging kutua adab muslim na diniyam pakagdaman so pagarinian sa dimapia. Ay mana niyan na langwa na dimapia akagdam kateru antawa kagalabak naguso ikagwadian kateru na diutu kepakaya bangka pakai gedaman sagian kutua pagari aka muslim. Why? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin na al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. So muslim atitu na sekanian so luminintad so mga muslim pungku dilaian nagusi ikulibadian. Ay mana niya na aya piu-piu ra muslim naging kaya di pekakay di sudilaian di pekabida sa Sulimanian. Nagi itu ya mana niyan na titu-titu antu na ini ba na muslim. Kagaya sa muslim na so pagaria iya na muslim na haramun uban yan teda kaarug iyan. Nagu haramun uban yan ku aso tamukyan. Nagu uban yan binas angot na mga barandia iyan. Naginan, na anto na iniba, na paparangayanan, betadanan, o ayam ananian na muslim. Padsampan, naging kaya tigin na, ay yatawada'a lahu wa la yatakabbaru alayhi. Inna Allah ta'ala awha ilayya an tawada'u hatta la yafkaru ahadun ala ahad. Rawahu Abu Dawud. Paparangayan mukmin muslim naging kuto akapangalim bebaanian seiku pagarian nagudi sekanian mamasla tekabur Rasulullah nami alu ini natigin na mata-mata naswallah amapuro na ini wahai niyan raken anto na ini na pangalim bebaang kanu. Pangalim bebaang kanu sa taman sa dima adeng kuisar kanu aging kutay mananian na pakhr. Giyang kuto atigi na sa kanimapia sa kanidaalawanian. Na ayam ana nasugo na nanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ini wahirun wallah so kapangalim bebaan tanu sa iku mga pagariya tanu amya maratiya sa iku Allah. Kagi agupuon na kapasada aginawang ka, pikipita ka, agyang kutwa ka pangangalim babaan sa iku salakaw di salakaw, na anto na iniba na giutud ni matataro sa maka pangangalim babaan ka sa agyang kutwa padeka. Miyaawat ka sa agyang kutwa rako mga lukas, aso dirun di inggulawla agyang kutwa pamana, andi manay kapungalim buba na kanasa kanibinaning sagyang kaiyadarpa. Oy, na nagupo na kau tumakapit, adir kau tumada, na miyas surang ka agyang kutwa suguan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nagiun ka iya mapasang ika pupuru aron din na miara utaka patay dan yan din matubat sa iku Allah na makaw sa alungan na mauri na ayam ya ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pembeluya miya kaitu itu akaaden na diilagusakan o mga tao sa giyang kuto alungan na mauri kakagi di kenenengan oy nagiutoy bala sa giyang kuto ayaman niyan nakiya pangimpuruan yan si isa giyang kaiya dunia ada niyan parati asu Rasulullah ko kini sugunian ko kapangalim bebaan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napad sa giyang kuto dua niya natingin na Allahumma hini miskina amitni miskina wahsurni fi zumratil masakin rawahu Ibnu Majah. Pada ko mga duaw nabi sa tingin na hay Allah na uyaga kong kasa si ako matatago ko betad amiskin. Buno akong ka asi ako maapad si iku miskin. Ayamanan yan na suka patayakan na mabubaloy ako miskin. Si akong kaumanan, pakambuat akong ka si ikwalong na mauriya siya kumapad ko grupo o mga miskin. Na duanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agiyang kanan aanto na iniba na inailoy tanu hadis. Bad saging kaya adabul muslim na tigin na alla yahjurahu aktar min thalathati ayyamin la yahillu limuslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin yaltaqiyani faya'ridu hada wa ya'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam rawahu al-Bukhari. Ay mana niyan na dikepakai sa iku muslim aba niyan tulakaan so pagariya iyan na muslim sa kasobraan so telugawi ay mana niyan na kailangan nakapamangilayan kasaukit aanto na iniba na makambuli nga nagyang kuto anda nga diniyo kang ginawa kay no na kay Rasulullah na pitiro yan di din kepakai di kehalal sa iku muslim aba niyan tulakan so pagariya iyan sa kasobraan so telugawi amakambula kasiran na petengkiri Suisa na petengkiri mambu Suisa na ayat 3 na miya kapia-pia sang kota 2 na antawa unong kiran ayamat teruyan nasu assalamu alaikum ayaman niyan na ayat pinakamapiakiran nasa din sa ayaman niyan na masalamian agim kuto pamana padiyan. Naginan na mga betadanan muslim mukmin. Oy, ada biyananan agim kanan ay sinanan. Kagi mi aloy o nabi atigina wala tadabaru wa kunu ibadallah. Wa kunu ibadallahi ikhwana ubakanu tutali kudai ubakanu tutali kudai kailangan ama baloy kanu urip no Allah amagariari oi akan aba di itu tali kudai gina manutua miaka tutali ngumai nana gianan ayamana na pepenutuntan wanan kadikalo na antu na iniba nana ubatano mabaloy amam betad tanwanan mambu seiko kata tagutano sa geng kaya dunia kami kapia-piana na anto na ini bana betad padaropan naging kaya tigyan na ubang ka di pamaganta aging ka iya pagariya ka.
So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kaysa na papenutul niya na naging kana nakarat abetad aging kutua kapumaganta as iku pagaria na pitiru aging kutua mga sahaba sabab sa aging kutua tunay ni na iniisyo kira no Rasulullah o ino katawan ni aging kaya kapamaganta na pitiru aging kuta mga sahaba na suwaki suwallah agusto siyu ini matausan na ato na ipitiru kira no Rasulullah na tigyan na dikruka akhaka bima yakrahu ayat tigyan na kapamaganta na suka paguluyang ka ko pagaring ka si ikusay ay pagkagudian ayamanan niya na basta ay pagkagud aging kutua pagaringan na ubang ka pumanutulas iku sa lakauraka kaaya maana na miya pamaganta ka kagino ni kinirupaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagugiyang ko to di pagkapakay o baka mabaloy asuruyan kakewat ka sa iku surga amay kading kanan matubat arong ka din marauta kapatay kagya sa Rasulullah na mialoy niya na la yadkhulul jannata qattat yani namam di pakalusod ko surga sumapat sangi kasuruyan oy nana isa pananana betada pagkebubayaan ng manusia sabab saging kutua kapangungulin niron kapula na iron aging kutua iblis setan aging kutua mabaluy sa kanya na masipat yananan aaya din na pagkebubayaan yan naging kaiya kasuruyan. Nah, takaptan pan. Pada pensagian kutua betadu mukmin muslim na Allah yasubbahu bi ghairi haqqin hayyan kana aw mayitan. So Rasulullah nami adu ini natigina minal kabairi satmur rajuli walidayhi. Qalu wa hal yastumur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ayamanaw to na di pakai si iku muslim aba niyan pamanintai aging kutua pagaria iyan. Kagiya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiru iyan apad ko mga alaadusya so kapamakai tu mama si iku dua lokasian. Napitiru mga sahaba ino mapumakai tu umama so dua lokasian. O paman anto na yukit yan. Natigu Rasulullah away. Mapumakai tu yan si ama yan kapumanintaan yan. Lagi nga iya tigu Rasulullah so kapamanintai umama ku ama umama na pumanintaan yan mambusi ama yan na so kapamanintai mama si ikuy na yan na pumanintaan yan mambusi ina yan ay makna niyan na paturuan yan mambusa di mapia oy nana genan so ay makna na sifat udi inabetad muslim na dinian ayam ana na pumanintaan so ama o isa ataw kakagiyag din mambu ika pumanintain yan si ikyama yan udi ina si iki ina yan na gitu isabab aanto ni ba na so muslim so mu'min na pakawatan yananan ayam makna niyan sa tunganay aantunay ni ba na mawatan. Saya tanutama na saging kaya pad kubetad muslim naging tingin na Allah yahsudahu aw yadunna bihi su'an aw yubghidahu أو يتجسس عليه قال الله تعالى
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Amanan yan na sumuslim na di kepakai uban yang siiga aging kuto pagarian udi na banian antapa sa dimapia udi na uban yang kararangiti udi na uban yang panorimana uban yang panorimana anggota pagarinian sa anto na imanga betadian, anto na imanga paawingian, anto na agyang kuta pamilyanian, anto na uto pamana pamilya. Na si iko ndawan Islam, betad adab muslim, na dinian uto penguda-udaan. Kaino nakagiya so Allah na pitero yan na hay sakano amia maratiaya. Na panang gila inyo sa miya kalala agyang kanan akapangantap. Kamataan na susabu adiko kapangantap nakadusaan. Mana ni nadi benar. Woi, naguba kanu anto na ini bana panorima na wisa suisa. Ana ayam ana nana ini sa parutu agama tanu agama Islam. Rasulullah natigay na iyakum wadhan fa inna dhanna akdabul hadith. Panang gila iniu suka pangantap kamataan na suka pangantap na piakam bukeganan o hadis piakam bukegaymanan yan na hadis. So sabab ro na gitu adna mi alo ya tutulan no Rasulullah dannu ala akhikum 70 marrah dannu akhikum ala khairin. Ayak kia antap peniuku pagariniu naging kutu mapia. Nagiti miya kapia-pia. Aya antap tasaging kuta pagarita. Naging kutu mapia. Pananggila antay iba tama antapa manaya-manaya. Uy, manaya-manaya. Kakagiyagiyang ka na antap. Na ba, ayam mana niya na daakarina. Daakarina. Uy, Beauty, so agamatan o agam Islam. Na anto na iniba. Na ini sa paryananan na saya tanubu tamana yang umaaging ka iya oras tanu na ino ka sumpatan tanubu madak laging ka iya pedian ang gaya adabul muslim na ubat tanubu ke sumpati insyaallah wadum panamalalamba mga umur tanu sabab roo na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.